ubutumwa bwihutirwa ku bahawe isezerano ryo kujya i Kanani. Mana yambariye ngo Reveriyani ntabwo arajya i Kanani, ntabwo ari bujabuke. Ivrese Ndayishimiye ntabwo ari bujabuke i Kanani. Aba barasigara mu bugaragwa, hari amaboko agiye kubasigarana. Ndabirabe General ntabwo nawe ari bujabuke, ndakugarika ntabwo ari bujabuke. Nyuma y'ibyo uhoraho umukama tiye boshe zerezereze. Data arambarira ngo mu biganza bya Evariste Ndayishimiye Uwiteka Nyiringabo Imana yakuyemo igihugu cy'u Burundi, kandi Imana irambwira ngo mugiye kujyozwa cyangwa se mugiye kwishyura amaraso y'abarundi yamenetse. Kandi Uwiteka yambwiye ngo ntabwo azigera batora ngo mube n'abarongozi bagacimbira, ahubwo yambariye ngo ubwo muri guhatana mwebwe mukarwana kugira ngo murongore cyangwa muyobore. Mana yambwiye ngo mbabarire ngo urupfu rurabategereje. Iye boshe zerererererebo. Marayika we yamanutse gusangangura guhirika Yeriko. Ubwo Imana yambwiye ngo shimire impunzi z'abarundi aho ziherereye hose. Kudesha saliyuti. Tiye boshe zerererererebo. Kubera ko ikindi shimira abarundi mwari mu gihugu, kubera ko muhawe Kanani mwari hanganye cyane, kuko mu busanzwe ntabwo uku kwihangana bene gihugu b'u Burundi bagize ntabwo bibaho. Rero Imana yambwiye ngo nicyo cyatumye Imana izenguruka neva n'intambara impande zose. Ibyo muri Kongo ntibirangiye, ibyo mu Burundi biratanguye, ibyo mu Rwanda ntibirangiye, mu Burundi biratangiye. Mu ngo zanyu mwebwe mwabarongozi ho hamaze igihe nta mahoro. Uyu munsi naho agahuzu Imana yakabakuyeho, uho umuriro uraka mwijoro ku murango gahera. Nabyo reka tubigarukeho tubivuge tumena amabanga hombo homboka. Mwebwe muzi ko amaraso y'umurundi yakijyana. Ninde uzahorera abarundi baguye muri Kongo? N'Uwiteka. Ninde uzahorera abarundi batakaje ibyabo banyazwe ibyabo bambuwe? N'Uwiteka. Hano mwebwe nta n'isoni umuntu agatinyuka akavuga ngo shaka kongera kwitoza. Gusa ndidefudede ngo irumva ifite kuko iri capable yo kuvuga ngo shaka kongera kwiyamamaza. Mwere guca ibintu ku ruhande, mwere kubeshya, twere guhendana. Sendi de defudede niba ifite ijambo ryo kongera kwiyamamaza, igihugu cy'u Burundi gikwiye kuva ku ikarita y'isi. Genda umuhanuzi ngomba guca urubanza nkurikije sendi de defudede. Imana ntirya ruswa, ntirya igiturire. Mwebwe muragerageza ibyanyu byose. Mbwira abarundi bakurikira, nimurorere akimana n'umwana w'umuntu, nimurorere yewe ni Profete General Marite ibigiye gushyikira Uburundi. Uburundi bigiye kubushyikira. Akari inyuma karahinda, kari mu ngoma kamenwa n'uwa yikanye cyangwa se uwayiremye. Ingoma zimwe bavuza, kwiba ingoma si ikibazo, ahubwo aho uyivugiriza niho hari ingorane. Ibintu byose mupfundapfundikanya by'amangitengete, ibintu byose muri kwegeranya, kandi ubu butumwa murabwumva. Nagira ngo mbamenere inda ku rukumwe, kandi mbakurire agaho n'agashamba ku gisusu, kandi dukura inkoni ku gishyitsi.
CNDD-FDD ibigiye kuyishyikira imanga ituyemo igihugu, ubwo bituyemo igihugu nabyo biraba bitarakira, nabyo biraba bitaradanuka, hano ngo babongera indi manda bandi igihugu ni icyande, ninde waremye Uburundi, nyiri Uburundi abahe, ninde muntu wimika mu ijuru no mu isi, ninde wica agakiza, bite byara aha nyine mufata Uburundi mu buhindura akarima kanyu, mu buhindura ikiyaga cyanyu, muteraniremo akabumbu teri. Uburundi ni teri y'abadede, ni teri ya shetani, ni teri y'abiga politike. Sababu gani ke probleme ya Urundi? Uburundi niho abantu bakorera imyimenyerezo yo kuzaba abaperezida. Abaturage bicwe n'inzara, bene gihugu, amarira, akaga, indwara, ibintu byose wapi biraborotse, birakupye. Hama abarundi bagume mu gihano cya Evariste Ndayishimiye. Niba Imana itamushyigikiye ikabitamwemera ikabitamushaka, mugabo jewe iri si ishavu ryanjye nta kintu na kimwe ndandazayo, nta n'icyo nimirije kudandazayo, n'abariyo bararushye. Ahubwo iri ni ishavu Imana ifite, kuko gendo perezida Kristo ndahando perezida Kristo. Rero mubyanka mubyemera, mukinda mugaramya ka umuhisi nkuru nziza, mukinda muhagaze, mutora inyishu mwicaye nk'abarundi, muyitora muhagaze nk'abanyarwanda, muraguza, muterekera, musenga, mugahe. Nta hantu na hamwe mwakora ngo mwebwe mwongere kuyobora igihugu cy'u Burundi. Reka biti mugihe nzira byanyura hehe? Ibi ngibi mufata imbonera kure mukazambika ibintu biraho ngaho imbonera kure mukazizana zikajya kwica igisoda ngo zihagarariye neva mu gisoda, ngo zihagarariye ngo Reveriyani ndi kuriyo, ngo ziyamamaze. Mwebwe mwica igisoda kugeza aho muduteje urubwa n'igisebo, mwica igihugu ngo umuhanganye n'u Rwanda, ngo umuhanganye na Kagame. Mwabaye muhanganye n'u Rwanda muba mutararukubise. Igihe uvuge ngo uzaza guhirika ubutegetsi bw'i Kigali, inzira warayiyobewe, wamugiriye impuhwe, waramubabariye, ujye wirirwa ubeshya abantu. Buno rero Imana yambwiye ngo iriyiziye, irihagurukiye, biguma byoroha. Iyo yifatiye ingingo mu minwe, nk'uko nababwiye ngo Imana yambwiye ngo mbishyire mu minwe. Maze iminsi isenga, n'ubundi gusenga. Muri uko kwa mbere twarabibabwiye, murebe ibiri kuba. Muri uko kwa kabiri mu gutegereze, murebe ibigiye kuba. Akimana n'abantu, akimana n'ibintu, akimana n'aba bantu bitwa indongozi zo muri CNDD-FDD. Amaboko yanyu. Ahubwo buno narinzi ko CNDD-FDD bakwiye guterana bagasaba imbabazi igihugu cyose, bagasaba imbabazi Imana, bakavuga mutubabarire, twabicishije inzara, twakinnye politike mbi, mubura amahera mva makungu, mubura igitoro, mubura ibi n'ibi ibintu mukabisabira imbabazi. None murihaya ngo bongere babatore, bande babatore. Nk'umuhanuzi nazinze ukuboko, singutoye kandi nemerewe gutora perezida wo mu isi, singutoye wowe wo muri CNDD-FDD ufite politike nk'iyi ngiyi, singutoye kandi ntagutoye. Bivuga ngo icyo muzaba ni ukuri rwose. Aba bantu Imana yaravuze ngo ibakuye. Umuhanuzi afite ubushobozi n'uburenganzira mu isi gutora uko agomba n'uko ashaka. Sasa rero njyewe singutoye, wowe Reveriyani Evariste Ndayishimiye, uzi ko mwe mudakunda igihugu, mudakunda n'abarundi, ariko biraboneka, biranagaragara. Hama niba mutagikunda, mutanikunda, hama natwe tubazire. Oya vrema. Uwiteka ye n'ingabo nto n'inini nk'uko yabimbwiye. Reka mbahe ubutumwa, mbahe message yihutirwa Imana yari yampaye.
twibandanyiriza. Ubu ni ubuhanuzi. Intoki za Sebarundi zirekuye igihugu cy'u Burundi. Sinzi kubyumvise. Intoki za Evariste Ndayishimiye, nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi, intoki ze zari zifite igihugu. Ya nkoni ya Mose ni ukuri kwiyamamagaye, ititiranya amazina, itajyaje, itabeshya. Sebarundi Imana yamwatse igihugu. Ni ukuvuga ngo ahubwo icyihutirwa mwebwe mukwiye kumenya, ntabwo iza ari analize, si ibishobisho, sinywa inzoga, si ndi umwana w'umuhanuzi, ngewe ni Profete General Marti. Saa 3 dufite live, uza kuboneka aze kuza, nagira ikibazo turamusubiza ku rubuga rwanyu ari rwo YouTube Imbabazi TV 3. Ni ukuvuga ngo umuntu ugiye kuryozwa, umuntu ugiye kwishyura amabi yose ninde? Reveriyani ndi kuri yo, Evariste Ndayishimiye, Imana yanyibwiriye ngo uko batsinzwe. Imana yambwiye ngo yatsinze Neva muri politiki, imutsinda mu gisoda, imutsinda mu byo yagerageje byose. Ubuzima Imana yamusigiye ni bwa bundi ntugapfe ntugakire. Politiki ya Neva Imana yambwiye ngo yarayirwanyije. Umurongo we wose nta na hamwe yashyigikiwe. Niyo mpamvu uhereye mu rugo rwe ukageza ku mwene gihugu muto, Uwiteka yamwimiye icyubahiro kituruka mu ijuru. Ikindi cyubahiro gisigaye ni icy'abashonje, abananiwe n'abarushye. Bimwe hari abantu bajyaga bajya gusaba ibyo kurya i Tiro, niba ntihenze, ngo bamare, Bibiliya iravuga ngo bamare, ngo babwira umwami Herode ngo noneho ntakivuga nk'abantu, ngo Herode asigaye avuga nk'Imana. Baramuramya, baramusenga kugeza ubwo Imana yamwicaga. Ni ukuvuga rero ubuzima bwa Sebarundi bwo kuyobora igihugu iminsi yose amaze ayoboye, Imana yambwiye ngo ryari isomo Abarundi bigaga. Ariko Imana irambwira ngo ntabwo ari igihe cyo kujyaho kwe, ntabwo, ahubwo bimwe nababwiraga ngo ibimenyetso birarangiye, Imana iri mu kazi. Impamvu mbikubwiye, Imana iri mu kazi. Buno tugeze aho noneho turi burebe Imana yatoye n'abantu barifuza gutora no kwiyimika. Yego, hamaje Imana yambwiye mwebwe Evariste Ndayishimiye, Reveriyani ni kuri yo, Prime Niyongabo, Gaspard Baratuza, Bizimana, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, n'izindi ndongozi zitandukanye, mugiye kuryozwa amaraso y'Abarundi, ibyo mwariye, ibyo mwanyoye. Buno mugiye kwishyura ibintu byose mwangirije mu gihugu Imana yabahaye, mu gihugu Imana yabahaye. Kubera ko hari igihe tuvuga ibintu abantu bakagira ngo turimo ngo turadaraga abantu. Ya njyewe ntabwo nabanje kwivuga uwo ndiwe, ntabwo ndi umwana. Bibe no mu myaka, usibye n'iby'umwuka no mu mubiri, si n'umwana, nujuje imyaka y'ubukure. Hano rero kinyoma kigize iherezo, ubwicanyi bugize iherezo, kubeshya biraheze, kuko Yesu ubwe yiyururukiye mu ntare Rushashi, Rose House. Ibi biro bya Evariste Ndayishimiye nibagiwe irangi bisize, niba ari white, ariko ndakeka ari rose. Sasa abisohowe mwo nabi kandi
niba mwabona ukuntu basohora umupangayi. Noneho twihoze tugaruke gato. Hano hari intambara y'u Rwanda isaha ku isaha ishobora gufata igihugu cy'u Burundi. Hari intambara ya RDC Kongo ishobora gufata igihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye nawe hari intambara n'abandi badashaka ko yakongera kwitoza. Niba Reveriyana kugaye abene igihugu baragukunda gute? Niba Faustin Ndikumana kugaya abene igihugu baragukunda gute? Niba Rupyira kugaya abene igihugu baragukunda gute? Niba Ndakugarika akugaya nawe akavuga ati nanjye nditoza, bose ukabona barimo barakugwanya, bari kuguhiga bukware. Evariste Ndayishimiye ubwo hajya ninjye wavangiwe. Abo ngabo ntibanabihemberwa. Saba minisitiri wishyiriyeho, saba abantu wakamiye Ayera, saba abantu wahaye Dutamwa na Ngenda, saba abantu wahaye ibyishi n'ibike. Kubera iki bo babonye kudashoboye? Kubera iki babonye ko nta kabijwe ugira? Kuki babonye ko byakugoye, byagucanze? Kuki nawe wikiye kugira ngo murongorerana, muranzira, murandwanya? Kuki hari akajagari? Uyu munsi wa none rero nge mbazaniye ubuhanuzi bubamenyesha, bubibutsa, bubabwira ngo ingoma ya Sebarundi, ingoma ya Evariste Pokeshezere Zomene ya Zopai, ingoma y'uwitwa Ndayishimiye muri Afurika, CNDD-FDD, umukubuzo, umweyo, buri kimwe cyose Imana yaderetinze. Ntabwo mwaharenga. Imana ivuze biraba yategeka bigakomera. Nimushaka mugura amajwi, nimushaka mushyiramo minisitiri bazabashyigikira, ahubwo ushaka urupfa soma impyisi. Kandi utazi ikimuhatse waguhaye ni wakwaka. Amatwi y'impene yumva hiye. Ninde uri bupfe mbere hagati ya Evariste Ndayishimiye na generali uyu Reveriyani Ndikuriyo? Ntuza prime niyo ngabo yo kumukura byaranze. Ntabwo bishoboka. Neva yaragerageje gukanda biranga. Yarapimye pima wapi kumweguza, gutanga imihoho kwabo bagabo bose. Ni ibikukuruke, ni ibikomerezwa, ni ibihangange asha, kandi birakuzengurutse kweri. Ego buno ntatira. Ubu ngubu nawe uri muyabira, kandi nta muntu uzagushyigikira. Imana itagushyigikiye nta muntu uzagushyigikira. Mbivugiye ahera h'Imana, aha ni mu rusengero. Sinjya ruswa jewe hombo kanarabibabwiye cyambo cya mukongomani. Mugabo nisegura ku bantu babwira ngo Imana n'ibintumye nkatangaza iby'imbwiye, ntihakagira umuntu sitaraho ngo bawahora, ngo bawabireka. Nje kubura ijuru mbireke, nje kurimbuka mbihebe. Buno rero tiye boshezere Zomene ya Zopai, White House y'u Burundi. Imana igusohoye muri presidence wenevo, kandi mbivuze nta tongo ngira mu Burundi, nta data nta mama ngira mu Burundi, nta muntu numwe untumibi, nta numbwira ibi uretse Uwiteka Imana Nyiringabo. Yambwiye ngo ntangariza abarundi Kanani. Nabwo wabacererezaho n'umwaka umwe, jamais grand jamais. Tiye boshezere mumvugira uti Imana ishobora byose, isumba byose, Imana itari baya, Imana itari Dagoni. Hano hagiye gushya, inkuba zigiye gukubitana, mituragara igiye gukubita, bigiye kwesurana. Kandi iyi ni nka Nyamugigima. Wibaza ko Reveriyani ari gutanga imihoho ngo ajye kwicara mu rugo iwe? Wiyumvira ko hama bazemera ko Neva aguma kumara amazi igihugu ku? Impande zose Imana yaguteje ibyago, iguteza ibibazo. Nta mahoro y'umunyabyaha ni Uwiteka avuga. Impande zose
no mu nzu yawe. Sebarundi yarenze umurongo utukura, yarenze umurongo utukura ubwo yajyanaga ingabo muri Kongo zigukururiye akarambaraye, ubwo yatangizaga intambara muri Kongo ukayitsindwa. Imana byarayibabaje, kandi nari nabibabwiye mbere bakirwanira i Goma, ndababarira ngo ingabo z'Uwiteka mu gihugu cy'Uwiteka Uburundi zira ni ingabo z'Imana. Iki gisoda cy'Uburundi ni ingabo z'Imana kwera. Mugabo ko mwazibarishije imibare ya gishetani, mukazirya, mukazicuza, mukazambura, mukazinyaga, mukazirwanya, rimwe muzijejwe mukazigambanira zikagwa ku rusongoye. Warenze umurongo utukura ubwo abarundi bamenaga amaraso, abandi muri documentation bakica abantu, ubwo mwahaga inkoho imbonera kure, ubwo mwavandagaga igisirikare n'imbonera kure, ubwo mwubakaga ishyaka ikigirwamana, ishyaka ikigirwamana. Iyo ni Bayari, ntayitaniye na Ashera, ntayitaniye na Kiranga. Ko mwese muri abarundi icyo kigirwamana kindi kiza gite? Niba ndeva avuga ngo nta mutwa, nta mututsi, nta mutu, sendi dedefudede, ni iki? Ni kuteyoborera abarundi hamwe, ko bose mutabagurira impuzu ngo mwandikeho Uburundi. Sendi dedefudede ni umwami wahe, ni inzira ijahe? Ko mushaka ishyaka rimwe, kuki ubundi igihugu ari kimwe, ari namwe mutwe kuki biriya biza? Michezo ya ndani, ukuri kose ahagaragara, mwebwe ubwanyu murivamo, umwe avuga ibi undi avuga ibi, mutenyenye gato. Imana igiye kubamenesha amabanga yose mwari muzi muri perezidanse, ayo mu rugo kwa Reveriye, ayo kwa Neva, aba bose bapfukama igihugu mu nda. Erega amarira y'abarundi ntiyakijyana. Aya marira abarundi barize bari mu nkambi zitandukanye, iziri muri Tanzania, iziri muri Mahama mu Rwanda, iziri muri Uganda, iziri muri Kenya. Barundi kazi, nukuri umukama azaba hijuru basi, mwarihanganye murakunda perezida. Reka hajya ntubone n'u Rwanda, ntabwo mu Rwanda perezida umeze uko yatwara u Rwanda. Jamwe abanyarwanda ntabwo ari uko duteye. Umwaka umwe nta terambere, ibiri nta terambere, itatu nta terambere, usekera abantu babwira komedi. Oyaye, abarundi n'abana beza, nimubona perezida mwiza, mukabona umurongozi mwiza, nukuri kubona ijuru bizaba biboroheye. Abanyarwanda ntibageze aho mugeza. Oyaye, nta muyaga nkuba, nta gitoro, nta fumbire mvaruganda, nta mahera mvamakungu, perezida akatuyobora imyaka 3 twebwe abanyarwanda. Mukama w'ikigonga hahiye koko. Oyaye, abanyarwanda ntabwo uko nzi yenda imico y'abarundi n'abanyarwanda ijya gusa, mugaba abarundi baraturusha ubuntu. Hajya abanyarwanda bo ntabwo bazi kuza ngo avuga ibi ngo yongera avuga ibi, nkuko nanjye hano mu minsi tumaranye abo twagendanye. Timuzumva n'umunsi n'umwe mbabwira ngo nza cyangwa ngo ndi kubeshye. Ndi seriye ibyo nkubwira, nabitekerejeho ibyo mvuga, ndabizi ibyo ndi kukubarira. Rero ari Reveriyane ndi kuri hagiye kuvaho, Vrese Ndayishimiye agiye kuvaho, Ndabiraba agiye kuvaho, Ndakugarika agiye kuvaho, Gaspari Baratuzaza aravaho, Prime Niyongabo aravaho, n'abandi nge ntashoboye kurondoramo hano kuko guverinoma iba ari nini cyane. Ariko aba bose Yesu we, Imana yabirukanye iwanyu. Isoni wamwicanye yitwa umugwanyizi, ntabwo Imana yacu yicana. Hano rero Kanani ntabwo mwajabukana, Neva ntabwo azajya Kanani, Reveriyane ntabwo arajya Kanani, n'abandi ntadondaguye ntabwo murajabuka ngo mujye Kanani. Kumeza urugendo wihanganye, dore Yerusalemu ngiriya,
wa mwamaje kukujyana. Mu gice cya kabiri umukristo akwiye kumenya opozisiyo eshatu zarwanyije umwami wacu Yesu Kristo. Nubwo yenda ari byinshi yahuye nabyo, ariko genda avuga mo eshatu. Yesu yarababwiye ngo mwirinde abafarisayo, iyo ni opozisiyo ya mbere. Mwirinde abasadukayo, ni opozisiyo ya kabiri. Mwirinde abanyabwenge b'ibyanditswe, opozisiyo ya gatatu. Kubera iki Yesu yagabishije ngo abo bantu mubirinde? Kubera iki Yesu yavuze yeruye akatubwira abantu babi? Yesu mu rugendo rwe ntabwo yishimiye ko ibintu bibi yabonye n'ibintu bibi yahuye nabyo yasize aduhaye imburi yo kugira ngo twebwe tudahura nabyo. Nk'uko umuntu yakubwira ati urigengesera, iyi nzira imeze uku, iri barabara rimeze uku. Mugabo rero urugendo dufite rw'abakizwa tumeze nk'impumyi. Sori ninkoresha iki kintu. Urugendo rw'ubukristo turimo bisa naho intambara Yesu yahuye nazo twe twiyumvira ko tudahura nazo. Uhuye n'umukristo w'umupentekoste wemera siyanse z'umwuka cyangwa wemera mwuka wera, ukamubaza abafarisayo bamurwanya, ntababona, ntanabitahura. Umubajije abasadukayo bamurwanya, ntababona, ntanabitahura. Umubajije abanyabwenge b'ibyanditswe bamurwanya, ntababona, ntanabitahura. Vipi? Sababu gani? Juu ya nini umukristo ashobora kubaho areba intambara nk'uko ab'isi bareba intambara, agwana intambara nk'uko ab'isi barwana intambara? Twebwe dufite itandukaniro. Twebwe Yesu we dufite icyo turusha abandi bita abayuda atari bo. Rero ndahera kuri opozisiyo y'abafarisayo. Nimvuga ijambo abafarisayo abadivantisite bihangane, kuko Bibiliya igaragaje abafarisayo tubona ko ari ishengero yari iriho icyo gihe cya Yesu. Ishengero yari irimo abitwa abafarisayo, aribo baje kuvamo abadivantisite b'umunsi wa karindwi, abandi bita uwa gatandatu. Kuri kalendari y'abaromani ni umunsi wa karindwi, kuri kalendari y'abisiraheli purito ni umunsi wa karindwi, kalendari y'abaromani ni umunsi wa gatandatu. Isi yaje kugira intambara zo kugira ngo Roma isibanganye Isiraheli, hamenyekane Roma. Mu ngwano yagwanye, niyo mpamvu hagiyeho kalendari, hajyaho n'uwo munsi. Bamwe bafata uwa gatandatu nk'uwa mbere, abandi bafata uwa gatandatu nk'uwa gatandatu. Twizihiza Noheli, tukizihiza Bonani, ikiranga misi, iranga mimerere, statistique isi igenderaho, turahuza. Reka mbivuga uko abadivantisite ibyo, ariko iyo bagiye gusenga bo bagendera kuri Bibiliya. Abana babo bajya kwiga bakagendera kuri kalendari y'abaromani, kuko nibo bakoroneje isi. None abadivantisite mwibuke Yesu avuga ngo ese bamuteze umutego nyine. Yesu yakijije umuntu, akijije umuntu abagwamo. Baramubwira ngo kuki wakijije umuntu ku isabato? Yesu arababwira ngo mukunda isabato kuruta uwayiremye. Ese inka yanyu cyangwa indogobe yanyu iguye mu iteme cyangwa se mu kiraro cyangwa se ahantu mu gishanga hapoteza ukuntu, mwayirekeramo mukayikuramo kuwa mbere w'iminsi 7 cyangwa mwayikuramo uwo munsi? Ese iyo mugiye mu isabato amatungo yanyu ntajya? Ngo ese uyu ntimubabajwe ko ari umwuzukuruza wa Aburahamu? Nayo magambo yagiye abishyura. Abamurwanyije rero ni abanyesabato. Uyu munsi abantu bubaha isabato banakunda isabato ni abadivantisite. Ubwo urahita ubona rero ko abadivantisite bakiriya gihe nibo bari bafite kwakira Yesu yarakwiye kuvukira mu rusengero rw'abadive, ntibyaba. Yarakwiye kubyarwa n'abatambyi n'abaherezi, ntibyaba. Bikururira kagisi ko gucikamo ibice bibiri. Iyi opozisiyo irwanya umwami wabo,
cyangwa se opozisiyo yarasaga Yesu kandi bemera Yesu kuko baravugaga ngo Mose turamuzi, Aburahamu ntibyabaye bigishoboka ko Kristo abaha ibyari bimuzanye. Baramurwanyije atangira kwigishiriza mu migani, baramurwanyije atangira gusa naho abatega igihe n'iminsi, kuko yarababwiye ngo muzatinya ibyo mwatinyaga bibagezeho, mumwambaze bigishoboka kandi mumwambaze akiri bugufi. Yesu ibyo bintu byose yabikoze yabuze aho yaruhukira mu mitima yacu, kuko yaravuze ngo ibyare bifite inyoni zifite ibyari, ingunzu zifite imyobo, ariko umwana w'umuntu muzaho kurambika umusaya. Abafarisayo baramuhize, shengero yose iramuhagurukira, ari nayo mpamvu ureba abantu benshi bataba mu maeglize ahubwo basengera mu mago yabo, cyangwa se baba mu butayu, cyangwa se baba mu byumba by'amasengesho, cyangwa se baba mu ibarabara, ariko muri eglize ugasanga hariyo igipfusi, ingumi, umugeri, abajyayo bakagenda barimeye cyangwa baciye bugufi ku rwego rwo kugira ngo bahangane wazi ukuri kwamye nyene. Ayi data wa twese uri mu ijuru, rero umwuka w'abafarisayo wayobeje bo ubwabo warabayobeje. Ne Yesu arangije ahashyira tasiyo sitare danje, ahashyira ikimenyetso kivuga icyago, ahashyira ikimenyetso kivuga urupfu. Uyu mwuka rero n'ubu uri gukora, umwuka upinga, umwuka uhakana, umwuka usuzugura, umwuka utemera imirimo n'ibitangaza bya Mwuka Wera. Kuko iki gikorwa cy'umurimo wa Mwuka Wera abacemera uhereye kuri nge ngo n'abantu b'abakene, ngo n'abantu batagifite amashuri ku rwego rwa profesa, ngo ntabwo abaperezida bakemera Mwuka Wera, abasirikare bakomeye ngo ntibakemera Mwuka Wera, bigatuma usanga no muri politike yabo batemera Mwemu Yera, ntibanemera kuyoborwa nawe. Ingo nyinshi ntizemera kuyoborwa na Mwemu, nta bantu ntibemera kuyoborwa na Mwemu. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe ufite ibyiringiro ko mu nzozi ze cyangwa mu ijambo cyangwa mu ijwi cyangwa mu iyerekwa hari aho yahurira n'Imana. Imana ayambaza ari uko ahantu hose byanze. Bivuze ngo uyu mwuka w'ikifarisayo waradominye. Mwijabe nigeze nzura umuntu Imana inkoresheje, abari bahari barabizi nubwo ntabavuza amazina, bahita batangira kuvuga ngo imbaraga z'indimo ngo ni za shetani, ngo zivuye ikuzimu. Oya, ubwami buzatera ubundi bwami, ariko ubwami ntibwirwanya. Iyo bwirwanyije bucikamo ibice, kubucikamo kabiri. Uyu munsi wa none ibitaro byuzuye abantu, ariko umwuka w'Imana yakabaye akiza abantu. Gereza zuzuye abantu, umwuka w'Imana yakabaye abohora abantu. Isi irarushye, ab'isi bararushye, isi buze amahoro, nyamara Yesu yarohereje amahoro atagabanyijeho n'akadomo na gatoya. Nyamara abantu babuze umwami ubaha ubuzima butarimo indwara, butarimo abadayimoni. Abadayimoni bisha abantu, abadayimoni bakubise abantu, abadayimoni basenye abantu. Nyamara Yesu yaravuze ngo umwuka w'Imana niwe cyabona, ndetse ni nawe uzatujyana mu ijuru. Ubu bwo abantu bakubwira ngo mu ijuru ntihabaho, ngo umuntu yapfuye biba biheze. Kwizera kwaratitutse hejuru yo kutizera, hejuru yo kutizera, kuyoborwa no gukunda no gushakisha kuyoborwa n'ukuri ari we Mwuka Wera. Kubera iki Yesu yasuzuguwe? Kubera iki yatituwe? Kubera iki yasuzuguritse? Iyo mwemu mbibona hari abantu benshi yafashe iyo kutubaha Yesu, kutamenya Yesu, kudakurikira Yesu, kutumva Yesu, kutayoborwa n'umwuka. Iyo mwemu mbi ifite purisase nini cyane mu isi. Mu ishengero n'uvugishwa bati nimucunge neza bo n'abadayimoni,
nugwaza majyane kwa Rujati, bajyane Indera, nimwirukanke muri ibi. Ibintu byose babishize muri siyanse, bigenda biva mu mwuka bijya muri siyanse, bigenda biva hariya na hariya babirunda muri siyanse. No kuvuga umwuka w'Imana ari kugenda asigara ku muntu umwe umwe. Ngo ariko wowe ntabwo tuzi iyo wazananye, ntabwo tuzi iyo waturutse. Nuko babwiraga Yesu. Niba batazi rero Yesu aho yaturutse, bakaba batabona aho Kristo yaturutse, Yesu kugeza ubwo bamubwiye ngo ariko umwuka ukurimo ni Zerubabeli. Ababivuze ntabwo ari abapagani, nabo mu ishengero, nabo binjiranaga. Baramucocora, baramubarira ko umwuka umurimo ari uwa Shetani. Nabwo nibavuga Shetani kiranka, bavuga uhagarariye Shetani Zerubabeli, umwami cyangwa se kiyongozi w'abadayimoni. Ntabwo bigeze bizera gusenga mu buryo bw'umwuka ukora ibitangaza, mu buryo bw'umwuka ukora ibimenyetso, mu buryo bw'umwuka ukora utwumiza, mu buryo bw'umwuka twese tuzi tuvuga ngo gusenga usengeye mu kuri no mu mwuka, hama uri umunyempemu cyangwa uri umunyempano, uzura abapfuye, ubohora ababoshye, wirukana amashetani. Ibyo bintu ntabwo abafarisayo babyemeraga, ntabwo babyemeraga. Kandi ngira ngo na n'ubu abadive bahanura bihishe, abavugishwa bavugishwa bihishe, n'abadivatiste bakunda ubuhanuzi babwakira nabwo bihishe. Iyi ni opozisiyo imwe. Ariko nimvuga abadivatiste bakiriya gihe, ntabwo mvuze ab'iki gihe. Ab'iki gihe simbizi, ndi kuvuga ibyo Bibiliya ivuga. Kandi simvuze ko abadivatiste hatarimo umugeni wa Kristo, nabo harimo umugeni wa Kristo mu ntahure, kuko harimo abemera ukuri kw'ijambo ry'Imana mu mitima yabo nk'uko ryanditse. Kandi Imana mu gihe ikuyeho kubonana vizavi face to face, Imana ikabikura, mwagira ngo tubonane nayo gute? Imana niba nge ntashobora kuyibona mu nzozi, sinyibone mu mwuka, sinyibone mu ijambo, sinyibone n'amaguru, sinyibone mu bikorwa, mushaka Imana nyibonene. Yesu yaje kubaka ibi bikorwa byiza, ibikorwa remezo byo mu mwuka n'ibyo mu mubiri, adushingira amabuye tuzajya dukandagiraho yitwa ibitangaza n'ibimenyetso, atwoherereza umwuka wera mukuye kwa Data kugira ngo tubeho mu buzima bwo kuduhuza no kutwunga n'Imana, tube turi kumwe n'Imana mu buryo bwuzuye. Kuko Adamu yamaze gukora icyaha Imana yarigiriye. Uyu munsi wa none rero abadivatiste Shitani banyuramo b'icyo gihe ari bo bitwa abafarisayo, se kibamaze kubanyuramwo, ntibagira ubushobozi, ntibaba mu mwanya wo gukorana n'umwami wabo cyangwa se wacu Yesu Kristo. Baramugwanya. Bibiliya mu nzandiko Pawulo yanditse yaravuze ngo bivukije, biyambuye, bibujije inama n'umugisha n'agakiza uhoraho yari abazaniye, ngo naje mu banjye, abanjye ntibanyemera. Ntaho byaturutse. Kubona yinjira mu rusengero rwe rwa se agasangamo abana be, mugabo bakamugwanya bamuhoye ibikorwa byiza, ngira ngo ni ingendo mbi, ngira ngo ni ikintu kibi, ngira ngo ni ikintu kiguhije, ngira ngo ni ikintu kigoye. Twese twiyamirije onodi Jezi turakigwanya. Yesu rero aravugira ngo umusemburo w'abafarisayo. Iyo bavuze umusemburo bavuga ikinyobwa gisembuye, gisindisha cyangwa se kiboreza. Iyo bavuze ikintu kiboreza cyangwa se gisindisha, bashatse kukubwira ikintu gishobora kukwambura ubwenge kigashyiramo ubwacyo, gishobora kukwambura amaso kigateraho ayacyo, gishobora kwambura amatwi kigashyiraho ayacyo, gishobora kukwaka imbaraga zisanzwe ukagira imbaraga zacyo. Cyitwa ikiboreza, cyitwa igisindisha.
Yesu rero arababwira ngo nimwirinde uwo musemburo muri mwebwe nk'abigishwa. Yesu ahita akereye ishengero ku ruhande. Ntibyabaye bigishoboka ko akomeza iyo ahasanze, ntibyabaye bigishoboka ko yigisha abahasanze, ahubwo yahise ahindura nawe yigisha abiwe. Yaravuze ngo abanjye. Nerekeza ku musozi, iminota ikaba mikiri n'isomo rizakomeza. Ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana ari kugenda aba nka rya tara, rimwe ku gasozi, irindi rimwe ku gasozi, irindi rimwe ku gasozi, kubera ko abayoborwa n'umwuka ntibabishaka. Kandi isi yasi ihari, kandi umubiri uhari, kandi isi ihari, kandi abaperezida bahari. Ibyo umuntu ahisemo nibyo bimurongora. Umukristo rero uzi ko ajya mu ijuru akwiye kurongorwa n'umwuka wera. Waduga, wakoroka mu buraruko no mu buseruko, niba utayobowe n'umwuka wera, ukaba utemera mwuka wera, ukaba utanashaka gukorana nawe, ntuzamenya data, ntuzamenya umwami Yesu. Yesu Kristo niho hantu yasigaje tugomba kumenya ibye. Ibindi yahise abifunga kubera ko baramuhemukiye cyane. Bamwimye icumbarara hanze, bamuteye amabuye, baramuvuze, baramwandagaje ngo ni indaya ya ba Mariya na ba Marita. Aba bafarisayo uzi ibintu bakoze. Ubwo sindagera ku basadukayo bo nzabavuga ejo, sindagera no ku banyabwenge b'ibyanditse nabo bazavugwaho ejo hazakurikira. Farisayo bamukoreye ibara, baramwandagaza, bagatwara amabuye mu mufuka ngo bayamutere, bakamutega ibico ngo ese wemera ko abantu batanga ibya Sazari gute, wowe ubyumva tubikora gute? Bamutega ibico, bamutega imitego, bamucukurira inzobo, baramugambanira kugeza ku musaraba, bamuteye imisumari. Ntabwo bari abapagani, ni abakristo bamufashe bamushyira abapagani. Ni nabo bakoreshejwe bavugana na Yuda. Kandi ikikubwira ko ari n'abagome, na Herode na Pilato ubwe baravuga ngo nta cyaha dusanze afite, mumukubite inkoni 39 mumureke. Baravuga ngo oya, ngo nimurekure ibisuma mubambuwo, atumazeho amahera. Inda y'abapasiteri igituma batemera umwuka wera ni amahera, ni inyungu zo mu ishengero byo kurya no kunywa. Bararurumba, barasahuranwa, bafite inda nini. Mani turinde iyo mpemu mbi kwa jina la Yesu. Noneho ibyo bibakururira kaga kuko udakorana na Kristo. Bamunywesha inzoga ku musaraba, bamwambika ubusa ku musaraba, bamukubitagura amacumu ku musaraba, baramunoba, ibyo bintu rero byose niba wategereye, niwo mwuka w'igifarisayo abantu bakwiye kwirinda no kuba bakigengesera, ukareba ko utari, ukareba kumenya opposition y'irwanya umwami wawe, ukaba mukuri no mu mpema. Mungu asifiwe sana. Rero iminota iranjyanye, murabona n'amasaha hageze, n'imvura ndabona ikirere gihindutse. Umwami Yesu ndagushimiye, niwe mwigisha mwiza. Ngiye navuga n'iyi minota, ariko wowe ni wowe wanyigishije intama zawe, ishengero yawe, aba n'abantu bawe wironkeye mu bise n'amaraso, ubigishe mwami. Ngaho rero mwami, ukuri kuzatubatura, ariko dukeneye ukuri, twigisha ukuri duciye bugufi, tukunihira, tugutakira. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Ciao ciao, shalom shalom. Dufite urundi rubuga rushya, nubishobora bikoroheye, Ukuri Nyako TV, ndaza kuyipostinga muri groupe ya WhatsApp, ukande subscribe kugo rubuga rushasha, ubundi umwami Yesu aguhe umugisha. Hama mugire ibihe byiza, musome Bibiliya, mwige Bibiliya, muyobogwe n'umwuka, mwirinde umwuka w'abafarisayo, mwirinde w'abasadukayo, mwirinde w'abanyabwenge b'ibyanditswe. Tuvuze ku mwuka umwe w'igifarisayo, nawo tutarangije neza, ariko tuzawurangiza neza tubone gufata undi mwuka. Iyo ni imyuka mibi yose mukwiye kwirinda no kwigengesera. Ciao ciao, shalom shalom.